Murakaza neza kuri Sport Vibe TV. Ho! Jangwanovic. Yes, kubwa Jangwani rero yahemba abakinnyi, kubwa Jangwani rero yagura umukinnyi, kubwa Jangwani rero yabahita ryana, kubwa Jangwani rero yabahikize, kubwa Jangwani abakinnyi bariyo babaho bishimye, kubwa Jangwani rero yabaho idafite ibirarane, kubwa Jangwani rero ishobora kubaho sezo yose idafite ikibazo na kimwe. Ibintu mvuze nabisubiramo ni statement iyumvikana. Kubwa Jangwani Rayon Sport, ikipe y'Inyarugenge, ikipe yavukiye Nyanza, ikaba iri mu mujyi w'Ubungubu, yabaho imeze neza idafite ikibazo cy'ubukungu. Turashimira inzego za gisirikare zabashije kubona ko abasivile kabisa barenga 30 barimo Jangwanovic, barimo Rugaju Rigani, Anta Biganiro Rikari ndetse n'abandi babashije kabisa kubona yuko ibyaha byabo bitaremereye ndetse ibya bitanabafata, reka ne kubyita ibyaha ko ntabwo byabafashe, ikabashyira hanze kabisa kugira ngo bakomeze gukurikiranwa bari hanze. Kandi subscribe niba utarayikanda kabisa, dusobanure statement neza, niba warayikanze w'agaciro gakomeye cyane kugira ngo kabisa dukomeze tubane kuri Sport Vibe tumeze neza. Nge nitwa Bravo, ninge tugiye kubana kabisa kuri izi mikoro za Sport Vibe. Hey, Murera epi yaranguye, yewe Murera oroziro ramujyanye Murera we, yewe Murera. Guys, reka mwumvishe introduction dutanyanye kabisa tuvuga kuri Jangwanovic. Jangwanovic afite ikintu amariye Rayon Sport. Jangwanovic n'uw'ingenzi cyane kuri APR. Jangwanovic afite ikintu amariye shampiyona yose yo mu Rwanda. Reka rero tugiye muri details cyangwa se mu detail y'ukuntu izo gahunda kabisa zimeze. Jangwani mwese murabizi ko ari umuvugizi wa APR. Uwitwa Wasiri Tangaza ko ari umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport FC, ikipe y'Inyanza kabisa, ikipe y'u Rwanda, ikipe bivugwa ko ifite abakunzi benshi, abafana benshi mu Rwanda. Nukuvuga ngo impamvu mvuze yuko Jangwanovic ahari Rayon Sport yahemba neza, impamvu mvuze yuko Jangwani ahari Rayon Sport yagura abakinnyi, impamvu mvuze ko Jangwani ahari Rayon ishobora kubaho neza idafite ikibazo na kimwe, rero ni ibi ngibi. Nukuvuga ngo mwese murabizi Jangwanovic we na Wasiri iyo bahayipinze match, iyo bahayipinze derby, iyo bahayipinze imikino isanzwe ya shampiyona, iyo bahayipinze Champions League, umwe ari gusebya undi, ndamusesereza ndavuga ati nzagutsinda. Urumva Mamadusi oni Jangwani avuga ati Mamadusi avuga wataravuga Omeda, avuga Gilbert, bose abataka, avuga Dauda, avuga uburyo umuntu witwa Keremani Muntu na Nusu, avuga uburyo Dauda yaturutse babona amaguru akagera i Kigali. Murabizi uburyo biryoshya shampiyona, murabizi iyo hari derby. By'umwihariko mwese murabyibuka sezo yashize ubwo Rayon Sport yuzuzaga stade ikaba sold out. Byatewe n'abantu babiri mu gihugu gusa, umuntu witwa Jangwani na Wasiri, ku maradiyo bahayipinga, ku ma TikTok, ku ma YouTube, Instagram, hose baba bahari bavuga ati Wasiri abwira Jangwani ati nzagutsinda, Jangwani abwira Wasiri ati nzagutsinda. Ibyo cyo bimarira Rayon ni igiki? Bituma Rayon niba riri bwakire Jangwani na Wasiri bakabahuriye ku maradiyo kuri za bato zabo bashwanyaguzanya, benyegeza imiriro, batwika, bashumika umujyi, bituma umufana wa Rayon, bituma umufana wa APR bose baza kuri stade. Yari Rayon yakiriye ayo nta mafaranga kuri Rayon, yari Rayon yakiriye ihembe birarane, yo Rayon yakiriye
ihemba abakozi bayo. Iyo rero yakiriye ibasha kwizigamira amafaranga azayitunga muri Rokritoma. Aho muhumve neza, iyo Jangwani yahamagaye abafana muze ku kibuga dutsinde Rayon Sport, dutsinde Gasenyi, Wasira agahamagara abakinnyi bose baza kuri stade bavuga ati ikipe tugiye kuyishwanyaguza. Murabizi Rayon Sport yakoze icyitwa sold out. Ayo yari amafaranga kuri Rayon. Rayon yakuyemo miliyoni zirenga 100. Icyo gihe murabivuga ko yabayeho neza sezo yose. Jangwani ahari Rayon Sport yatwara igikombe. Murabyibuka ko amafaranga bakuyemo yabafashije muri are mu gice cya mbere cya sezo yarabatunze. Rayon Sport nyine baho nta kibazo, ariko retour ubushobozi butangiye kuba bukeya. Murabyibuka ba Keve, murabyibuka bande, murabyibuka ba Kadim Ndiaye, murabyibuka ba Semane Mabure. Umukiye watangiye kujya bageraho gake gake, batangiye kujya babageraho bahereza kanate muze kwitsindisha kubera ko nta mafaranga ahari. Iyo Rayon Sport cyagize kuba ifite amafaranga, iyo Rayon Sport yiza kuba ifite amafaranga ntabwo byari gushoboka. Yaratwaye igikombe bamuhire Keve, murabyibuka amagambo bagiye batangaza ko ubuyobozi butabahaye hafi ni ikibazo cy'ubukungu. Iyo Jangwani yashyuje Wasira agashyiramo, Rayon Sport yatwara ibikombe, yahemba neza. Ariko Wasiri wenyine, guys, Wasiri wenyine adafite umuntu umucalenjinga, udafite umuntu utarifite umuntu kuri level ye, umuntu witwa Wasiri, umuntu witwa Jangwani, mu bijyanye n'abavugizi bafite IQ iri hejuru kuruta abandi bavugizi bose. Murabyibuka Robena akiri umuvugizi wa Rayon Sport, murabyibuka ko byari bimeze. Ariko Wasiri yaje arenza ye na Darevo. Murabyibuka Jangwani ataraza wari uriho wayipera sinshaka kumugarukaho. Jangwani another level, Jangwani another level. I repeat again, Jangwani another level. Dushimira inzego za gisirikare kabisa zabashije kubona yuko aba bahungu barengana bakaba barekura. Jangwani harameze neza, Wasira harameze neza, amakipe mu Rwanda aribikaho ibiceri. Sireyo gusa niyo Musanze irabona ibiceri APR yakinnye, iyo Kiyovu irabona ibiceri Rayon Sport yakinnye kubera Wasiri, kubera Jangwani. N'abavugizi impeccable kabisi, baruzuzanya kandi babasha gukorana neza. Ikindi ni inyungu cyane by'umwihariko kuri APR. Impamvu ari inyungu cyane kuri APR kabisa, murabizi ikintu bita inkera y'abahizi, ni inkera yabaye flop, ni inkera yabaye flop kabisa mu bijyanye no kwinjiza abafana n'amafaranga. Murabyibuka umuntu witwa super manager yaraje aripima, aravuga ati ngiye kuba kabisa ndi mu mwanya wa Jangwani, ariko super manager yaraje arahayipinga biranga. Murabyibuka icyo bita Power Dynamos, abafana ntabwo bigeze baza ku kibuga, ntabwo bigeze harimo nka kimwe cya kabiri cya stade. Murabyibuka kuraza mu byari biteye isoni, harimo nk'abafana 1000 cyangwa 1500 muri stade Amahoro ryemo 45 n'abantu 700. Super manager aripima biranga, ariko Jangwanovic yaza kuba hari, ndakeka stade yari kuzura. Stade kurazamu APR yakuye muri Champions League itsinze ibitego 2 ku busana ku Mahoro, murabyibuka mwese. Yari kuba stade Jangwani yabahari, stade yari kuzura. Kuri Power Dynamos Jangwani yaza kuba hari, stade yari kuzura. Guys, ntago mbabeshya, namwe murabizi uburyo Jangwani avuga sesereza Kinyarwanda vanga n'igiswahili. Club Giant AP mwese murabizi. Jangwani ni umuntu ingenzi cyane kabisa muri APR, ni umuvugizi mwiza uruta abandi bavugizi bose babanje muri equipe ya APR. Ni umuvugizi mwiza uvuga kabisa, iyo ahamagaye abafana baritaba. Yaba na wa wundi uri za Nyamasheke hano kabisa, zamuye ubuhehe,
iyo ngiyo za Ngororero za Nyaruguru, umusaza afite akaradiyo kari guhinga mu gishanga kumva Jangwani aravuga ati nanjye umupira ngomba kuwureba. Jangwani Wasiri bafata umukinnyi from zero bakamushyira to hero mu bijyanye ariko n'amagambo nyine mu bitekerezo, ntabwo mu bijyanye no mu kibuga, akakubwira uburyo umukinnyi harimo utunanusu ngo si umuntu gusa ahubwo ni umuntu n'igice. Nyumvira ibyo bintu ni ibintu bitumvikana neza. Yigeze kuvuga ngo Shayibubu ni Shayibubu ngo mu gihugu cyabo, uwo ni yari Jangwani, mu gihugu cyabo ngiyo urwaye gripe ugafata ikirahure cy'amazi ukanywa ukavuga ngo Shayibubu ngo gripe itikira. Ayayayayayayaya wamwita Jangwanovic. Tuvuye ku nyungu APR bifitemo kabisa, uwitwa Jangwanovic nanone kabisa shampiyona y'u Rwanda kuba hari nanone ni ikindi cyiza. Impamvu Wasiri nta mwibanzeho cyane, Wasiri hari wenyine hari uburyo bwawe udahari, ariko Wasiri versus Jangwani ni ibintu bimeze neza. Shampiyona yacu ifite Wasiri ifite Jangwani, abafana bazaza ku kibuga, amateleviziyo yerekana shampiyona yacu azagaragara ko abafana cyangwa se abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bakunda umupira, abaterankunga baziyongera kubera abafana ku bibuga, abakinnyi bazahembwa neza, abayobozi bazahembwa neza kubera abafana ku kibuga, ikipe by'umwihariko ikipe yakiriye. Umuntu wese azifuza kumva ibintu by'umupira, kumva ibintu by'umupira ku maradiyo, kumva ibintu by'umupira. Umuturage utakundaga umupira azawukunda. Izo ni inyungu kuri shampiyona yacu. Shampiyona yacu iri kwerekanwa ku mateleviziyo arenze amwe, televiziyo irenze imwe. Abasikawuti baziyongera bazavuga ati bano bantu kuba bahuriye n'iki kiri hariya muri kira irakandandi rimwe iki, ko abantu bahuriye irakandandi rimwe iki. Ibyo bizaba ari inyungu kuri shampiyona y'u Rwanda. Abaterankunga baziyongera, abaterankunga za Zamu ndetse n'abandi bazaza baziyongera. Icyo ni inyungu cyane ku mupira w'i Nyarugenge. Jangwani abantu bataza agaciro ke, Wasiri abantu mutaza agaciro ke. Guys, sindi kumwe namwe. Abahungu n'abahungu bafitiye runini umupira w'u Rwanda, umupira w'i Nyarugenge. Uzumve bahaje Manara muri Tanzania, umuturage asiba akaza akajya kureba match. Muramwibuka Wasiri avuga witwa Shadrack Bingbelo. Shadrack Bingbelo muramwibuka kiza? Muramwibuka Wasiri amuvuga? Abantu bose bifuze kumenya ngo umuntu ni muntu ki, ariko mwese ndakeka umwana amaze kumumenya. Reka dushimire Imana kabisa kuba Wasiri Jangwanovic kabisa bose bameze neza. Aho shampiyona igiye gutangira kabisa, shampiyona igiye gutangira nizera kubwo Jangwanovic yaje kabisa no kuri match ya Pyramide. Abafana ba APR kabisa muzakubita mukuzura kugira ngo iriya match muzayigezweho kabisa 5-5. Abavugizi beza mu Rwanda mwese murabakunda ndabizi, abafana b'ayo makipe kabisa mukomeze mashyigikire mu basengere. Nge nitwa Bravo kuri mikro za Sport Vibe TV, ino uzayisanga ama live streaming y'imipira itandukanye mu Rwanda, ibiganiro bya sport bitandukanye kabisa, ama transferi, udushya turi kubera muri imipira kabisa n'ibindi bintu by'indani. Ciao ndabakunda cyane. Yari Bravo kabisa. Kanda subscribe niba utaranayikanda kabisa uyikande. Ni hano bigiye kujya bibera, niba utarubizi ni hano bigiye kujya bibera, ni hano bisanzwe bibera ku muntu mushyashya. Nta handi bikuyobya YouTube channel Sport mu Rwanda. Turacyari kwiyubaka, turacyari kubashakira ibintu byinshi kabisa bizabashimisha bijyanye n'umupira, by'umwihariko umupira wo mu Rwanda. Ni hano anga Sport Vibe Rwanda. Reka mbashimire cyane twabanye kuva kuri iyi video kabisa, kuri iyi video itangiye
kuva ku munota wa mbere kabisa kugera kuri uyu munota. Reka nshimire wowe isoje, andika muri comment kabisa uko ubona gahunda zifashe, andika muri comment uko wowe kabisa wumvise kino kiganiro. Ubundi ibintu twatumwe kabisa muri abantu banjye, ndabakunda cyane. Ciao ciao, mwari kumwe na Bravo muri studio za Sport Vibe TV. Ndabakunda.